Forum se bavi stanjem, potrebama, problemima, rešenjima i ključnim temama za efikasnije upravljanje ljudskim resursima u privatnom i javnom sektoru. Kako izabrati i zadržati najbolje, izmeriti radne rezultate zaposlenih, kako izgraditi i primeniti podsticajan sistem zarada i beneficija, kako se ponašati u slučaju mobinga, samo su neke teme ovog skupa. Sa idejom da pomognemo ljudima koji upravljaju ljudskim resursima i koji se bave organizacijama, da ono što je najvrednije od svega, a to su ljudski resursi u jednoj organizaciji, podignemo na viši nivo. Uz podršku kompanije Coca-Cola, Hellenic Srbija i Crna Gora na jesenjem Vivaldi forumu učestvuje 70 predstavnika privrede, države, obrazovnih institucija. Human resources as a topic, but human resources as a function. Ljudski resursi su tema, ali i funkcija koja je u srži borbe za talente usled izvanrednog preokreta u industriji danas. Institucije kao što je Mokra Gora, škola menadžmenta moraju obratiti pažnju na ove teme. Ono što je bitno za ovaj forum danas koji se održava ovdje na Mokroj Gori jeste da shvatimo koje su problemi i rešenja, koje su potrebe HR-a, ljudskih resursa i nažalost ljudski resursi su u zadnje 2 godine izgubile svoj značaj dolaskom ekonomske krize. Danas moramo da kroz primere dobre prakse vidimo šta to možemo novo da uradimo, kako možemo da napredimo ovu funkciju i kako oni profesionalci koji se bave ljudskim resursima mogu da postanu decision makeri, da donose odluke. Na kraju dana da se čuje njihov glas, jer njihova odluka i ono što oni urade ima ogroman značaj za rad kompanije, za profit, za ponovno vraćanje na tržište u nekom postkriznom periodu. Mokrogorska škola menadžmenta je program za profesionalno usavršavanje menadžera kao i višeg nivoa stručnosti menadžera u Srbiji. Za televiziju Pink, Milica Vasiljević, televizija Lav, Užice.